Na uskom potoku srela se dva gospodina. Ja sam član Beogradske filharmonije. Ja sam Petronije. Ukloni se Petronije da prođe član filharmonije. Ne mogu, nisam na to navikao. Ukloni se Petronije, udarit ću te klarinetom. Udari čim hoćeš, ti mene klarinetom. Ja tebe suncokretom. Prvo drškom, onda cvetom. Znači 2 put. 2-3 put. Klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom, 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 klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom. Bije Petronije, nije da ne bije, ali bije i član Beogradske filharmonije. Klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom, klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom. Petronije, ako te boli, da prestanem. Ti prestani, ja ne mogu. Klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom, klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom, klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom, klarinetom, suncokretom, prvo drškom, onda cvetom. Kad je bilo 4:30, procvetao klarinet, raspao se suncokret, prvo drška, onda cvet. Petronije, pusti me da prođem. Ukloni se. Ne mogu, nisam navikao. Daj mi onda nešto da ja tebe pustim. Evo ti 2 oraha. Član filharmonije uze 2 oraha i pusti Petronija preko mosta. Petronije pređe most i viknu. Zbogom. A član filharmonije udari ga nogom.